هەفپەیمانیە ناونەتەوی فەرمانێ دەدا هێزên Sûriya Demokratîk darê li pêş rejîma Esed ber bi bajarê Reqayê de bigirin û tala li Silo tekez dike got ew ê bersiva her êrişeke rejîmê bidin. Robert Ford eşkere dike got Amerîkayê berevaniyê di ber Kurdên Sûriyê de nake û aldar Xelîl gotinên wî bi nezambûn nîşan dike. Di heyama topbarana Efrînê de berên leşkerî navçeya Şiyûx li Rojavayê Kûbanê topbaran dikin û milîşiyên rejîmê ji ber PYD hejmareka welatiyên Kurd li Nubul û Zehra binçav dikin. Bulteneke nû ji Orient News êvar baş. Li bajarê Reqayê hêzên Sûriya Demokratîk hewlên rêxistina Daişê bi ser taxên Elbatanî û Elberîd de bersivdan û heftê û heşt tekdarên rêxistina teror kuştin. Li gorî hin jêderên leşgerî ji bajarê Reqayê diyar kirin ku doh danê êvarî çekdarên Daişê êrişî her du taxên Elbatanî û Elberîd kirin. Lê şervanên hêzên Sûriya Demokratîk bersiva wandan lewma pevçûnên giran di navbera her du aliyan de derketin holê. Heman jêderan danezanîn got di encama pevçûnên di navbera her du aliyan de heftê û heşt çekdarên Daişê hatin kuştin û termê hemû kuştiyan ketin destê şervanên Hesedê de. Li Rojavayê bajarê Reqayê mayînek ji bermahiyên Daişê bi grûpeka welatiyan de teqiya û tê de sê zarok jiyana xweşdestdan. Jêderên xwecehî ji derdora Reqayê diyar kirin got dema malbatên bajarê Reqayê ji ber Daişê di reviyan li zeviya El Ya'rubiyê ya li Rojavayê Reqayê rastî mayîneke bermahiyên Daişê hatin û di encamê de sê zarok jiyana xweşdestdan û sê zarokê din jî birîndar bûn û kesên birîndar rakirin nexweşxaneya bajarê Til Abyadê. Her li Rojavayê Reqayê hêzên Sûriya Demokratîk sê malbat ji navçeyên şer ji Daişê rizgar kirin û piraniya wan jin û zarok bûn. Jêderên leşgerî ji bajarê Reqayê diyar kirin ku hêzên Sûriya Demokratîk grûpeke nû ji welatiyên bajêr ji Daişê rizgar kirin. Piştî got berevaniya Daişê şikandin û mayînên çandî jî pûç kirin. Heman jêderan danezanîn got piraniya kesên ku hatine rizgar kirin jin û zarok bûn. û piştî rizgarkirina wan Hesedê ew veguhestin deverên aram yên li derdora bajêr. Fermandariya hêzên Sûriya Demokratîk eşkere kir got ew ê bersiva her êrişeke hêzên rejîma Esed bi ser xalê wan de bidin. Berdevkê fermîyê hêzên Sûriya Demokratîk Telal Silo di riya daxuyaniyekê re ragihande got ji mafê hêzên wan e bersiva her êrişeke hêzên rejîma Esed bidin. Silo destnîşan kir got rejîmê hewl dide serkeftina operasyona kontrolkirina Reqayê têk bibe. Ji hêla xwe ve hate zanîn got hevpeymaniya navnetewî erê daye hêzên Sûriya Demokratîk da got li dijî her êrişeke rejîmê li derdora Reqayê rawestin. Jêderekî leşkerî ji nav Hesedê ku yê pegestûna wê ya serekeye tekez kir ku hêzên koalîsyona navdewletî ferman dane hêzên xwe ji bo rûbirûkirina hêzên rejîma Sûrî li gundewarê Reqayê. Vî jêderê leşkerî diyar kir ku koalîsyona navdewletî biryara xwe ji bo rûbirûkirina hêzên rejîmê derxist piştî ku rejîm û milîseyên wê ketin devera Erresafa li başûrî Reqayê û amaje kir ku di roja şemiyê de şer û pevçûn di navbera Hesedê û rejîm û alîgirên wê derket holê piştî derxistina biryara koalîsyonê. Her wiha vî jêderî got ku koalîsyon mûşekên dijberî firokeyan dane Hesedê ji bo egeriya êrişên firokeyên rejîma Esed bi ser xal û cihên Hesedê û dewam kir ku hêzên koalîsyonê nahêle rejîm û milîseyên alîgirên wê yên Şîî Hesedê li navçeya Reqayê armanc bikin ji ber ku Reqa û navçeya wê wek deverek di zefta koalîsyonê de tê naskirin. Ji aliyê xwe ve axêverê Hesedê Hemîd Telal Silo di daxuyaniyekê de doh roja dişemê got ku hêzên rejîmê di roja 17 Hezêranê de
با آوایکی برفره ایریش بر سر نافچین کو هسدید هیاما شر سیمه هانده رزگار کریه لباجار طبقه و بنداوا فراتی سلو اشکره کر کو ارمانجا رژیمه تکبرنا اپراسیونا رزگار کرنا رقایه هروها سلو تکذکر کو بردوامبونا ایریشن رژیمه لسر خالن هسده لپارزگاه رقایه دی به لهسده وکویله وگرینه و مافی خوی روا جبو بروانیه دبر هیزین خوده بجه بینه ده هفپیوینکه روزنامه‌وانی ده بالیوز امریکی بری سوریه روبرت فورد دیار کرد گو واشنطن تنه کردان با اپراسیونا کنترل کرنا باجار رقایب کارتینه و دی رژیما بشار الاسد با آلیکاری روسیای باجار قامشلو دست سر بکه آگاهیان بهتر در راپورا بیده لسوریه اوج دسپیکا چونا شروانین کرد بوشر لدورین در وی روجاوای کردستانی بسپور و چاودیرین سیاسی بخالا شاش و یکی دنرخینن. لوی باره بالیوز امریکی بره لسوریه روبرت فورد با روزنامه الشرق الاوسط دیار کرد. گو واشنطنی تنی کردان با اپراسیونا کنترل کرن رقایی بکارتینه و اشکره کرد گو او پینگاو با آوایکی تکنیکی و دمکی پیکته و گوت گو کار واشنطنی لگل کردان لسوریه نموراله و بناوی شاشتی سیاسی نشانده. ده همان دمیده فورد دازانین گوده رژیم با آلیکاری روسیا و ریکفتنی لگل ایران و ترکیه باجار قامشلو دست سر بکه و کردان غیر بکن و آماجه کر گو پشتی تکبرنا داعشه امریکا آلیکاریا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده و یکینه پاراستنا گل یپگی لدیجی رژیم ناکه و لشکرین خواه بو پاراستنا روجاوای کردستانی یان هرمک سربخواه لباکور سوریه بکار ناینه. جعالیه کی دم و رایداری امریکی جروجنامه را اشکره کر گوتانها سیاستمدارین امریکی تراگهاندنین بو پشتگیریا پیده ندانه و گوت گو هجمارک جبر پرسین ولاتی وی جیره گوتنه گو کرد دو باوری خوده به واشنطن پری شاشن. جعالیه خواه سرکرده تفگرا جواکا دموکراتیک آلدار خلیل ده هفدیتنه که روزنامه‌وانی ده دیار کرد گو روبرت فورد کسکی تکچویه و خوندنا ویش به شروع سوریه را به نزان نشان کرد. آلدار خلیل برسوا گوتنین فورد دا و گوت گو امریکا لسر هلوستا خو آزاده لیوان تشتا لسر خوکریه و هف پیمانیک به امریکای را لدیجی رخستنا داعش یا تروریست بیک آنینه وکا گوته خویا کرن گلک آلیان جوه هف پیمانی سوده گرتن. خلیل دازانین گو او ناخوازن وکا گوتنین فورد چه ببن لی اگر چه بو آواکرن آوان نب پشتگیریا امریکای بو و تنی لسر هیزین وان ین خوصر بو. دداویا گوتنا خود آلدار خلیل گوتانها امریکا هلوستک زلال لباره پیشروجا سوریه ندایه. لباري فان مجاران نها بأوايا كي زندي جنفيزقها مجعن تابي حسين شاكر روجناموان بمريا بريز حسين تبخير هاتي في بولتني دسبيكي دا تشاوا قوتنين روبرت فورد درباري قو بأمريكا برافانية دبر كردين سوريا دناكا تشاوا فان قوتنان دخوينه پیشی سپاسیاتت کم جبوه مهوان کرنه و از پیروز کم اورینته بوی ریه خوش سپاس تو بخیر هاتی جبو گوتنه روبرت فورد وقت مرسلا جاره که دچیرو که کلتور کردی ده هی حلیم والجماعه بو بله دگو هناك اشتغالي راستن هناك درون يعني دگو راستی اول جیکی و دروی ویش جیکینه. ده مجبور نکن وقتی گو سیاست مداره که امریکی یه چویش سر دست حالاته و بوی وکی نویس کاره کی یان اما بیجن کارمنده کی وکان هم زانم کاره کی که ده صحیفه شرق الاوسط خود زانه و ده جهن دیتر ده جامعات امریکی ده مجبور نکن او پروپاگاندا جید کن وكارن وكي بيجن برافانيش نارين خوي بريد كن دبي اباد دبيرا مرده ببري هرتشتك ليه قلتنا الراستي قومره كارج قوتارا روبرت فورد بقري وقتي قلت بيجي دبي اوباما قالك ريل بيشيا ترامب نهشتنه بله افا ويوات ددي كو
جبرکو اوباما گلکی بلاوازی کار دکرد روجهلاتا ناوین ده بگشتی و ده سوری ده تایبتی اویا هشت گو اما بیجن دست ایران دریشتر ببید سوری ده دست روسا دریشتر ببید سوری ده و دوی دما مثلا ام دبینن شر هف پیمانی ناف دولتی درا قاده بله خورد بروج بروجه ام دبینن رژیم برای خود رژیم و روسیا و هوا البنده حتی ما مشکک در پاریس دیت ج ایرانی هات برای خدا دیرا زوری يعني دوی آلی دوی عاجز دکن اوه وی شکلی دیده گو اره شرکی ماراتونی ایدید نافورا پروژه امریکا دیده ورید هی و نافورا پروژه روسا دیده ورید هی گوتنه روبرت فورد نه همی درون و نه همی جی راستن جبر گوت وی امکاره بن پروپاگاندا جی درخینن و ام گوتنه ایگو تحلیل سیاسی یان تعقیب کرنا سیاسی کالا معناه چی دوی ام لسر وانا بسکنن خوشک و براستی سر بسکنن بری ویجی ما گوتی مد گوتارا خود گوتو یعنی هگر ایران چه کرد عراقی ده و ویکر سوری جی بکه هدی دسته امریکا عراقی کشاند و تنکر بگلک آوایاش برگو هاریکاریا ترورات کر بریکا رژیم اسد وقتی گو ترور دبرن عراقی و جالی کی جیده شوی جیانا سیاسی یا عراقی یا شیعی همی بندست خو کربو بوی آوایی ایران جیوپولیتکس سرکفتن آنی ده عراقی ده حتی عراق باش کنترول کاک حسین گلو و اف چنده هانه و کاربن کاک حسین تا چه رجی ام دکارن بیجن و امریکا دفج کردان برده نهات بحث عراقی کر تا گو ایرانی هشت گو امریکا دست خوجور بکشینه لی هرما کردی و هرما کردستانی لباشور نکشاند نهال ورجی پشتی شر داعش بداوی کرنا شر داعش تخمینه گو امریکا دفج کردا برده و بروانیت برواندنه که گو روبرت فورد گوت نخاسم گوتان ها ت پیناسینه که سیاسی به ویره و بریا پیدیجی نکریه راسته اف گوتن راسته مشكله كام تدبيج دفج باشور برندا لي باشور جداي جالي كردستان سوري يعني چاوا جداي باشور 5 بارتي تقريبا 5 بارتيا حكم دكن الويدكي يعني همي لان سياسي يعني هزن سياسي يقول باشورن اوانا دسالداريه دباجار خود دكن يعني يكبونك هي افعال لكردستان سوري تني حزبك تني دسالداريه دكي تاريخ كردا بامريكا رجو هاتن فروتن اريقلك جاري كرد بروسا جير هاتن فروتن وبامريكا انا جير هاتن فروتن يا قوتي ديار كرنش كردا حتى انا يعني يكو من بيجن از حزناكم قلتني عاطفي بيجم يعني دلي ما خوش بكم راستيت بيج يعني وقو ديتنا ما مهيفيدارن ديتنا ما غلط بنجي يعني وقتی قلت بناره مالباتا كردي لروجافاي كردستاني نمالباتك يكره حزبك حكم دكي مشكله هند نافبرا هزن سياسيه كردي دجاليه كيف يا دي ترجلك دبينين کو امریکان جبرگو خوینا کردا ارزانتره خوینا لشکری خو حتا وان بکارتین دشر جهه دوری دوره کردی معرقه و دير ازوره مثلا افهردو يعني وشر داعش بك هجر قلت براب حسبين بابوري تقاسه برج امريكا لازم هجر لشكري خوتي خي لي اكو قلت يعني بريز حسين از قلتنا تفهم دكم قناها كردن روجافا بونا قربانيين في سياستا بيدي وهف بيفانيا وي لقل امريكا اف سياستا وي يا طنق بنا يعني قلتها تشتاك هي مجبوري هي جبو قلتنا ما دقيق بهرقليب يعني كرد چه چاره دسته وان تنهی اگر پیاده بو یا غیری پیاده بی کیلو دکه بی و نه بس پیاده دولت دوری گشی مجبورن گو حوالداری امریکا بکن یانا چه تشتک برای و ناچه بس سوال یان اما بیجن جهه رخنه لکویه وقتی گو کرد زانه چاوک مشترک گو خوینا خو ارزان بکن تشتکی برانبری و نستینن مالا خو خوشک درست نکن خویکر نکن داش خلکر بیجن بنا ام لتکی نه ارزان یا اخی خوینا ما نب ارزانی و به فروتن باشه تشتکی جمار بکن امیج تشکی بدن
هەگەر بێشێ وەیە بە گەلێکی باشە لێ مشکلە چاوایە ji ber got her partiyek yan me bêjin her layanekî siyasî xwe dixwazit te naxwe destê xwe deyên ser her tiştî û bêj xelas min destê xwe xiz destê Emerîkana de ez ê ser kevim vê ca îşe min ji malê tune ji nav xwe ji malê tuneyê ev ya cê rexneyî ya dîtir got Emerîkan heger ji wan re devera Reqa û dêra Zorê ne muhim baya û Cezîrê devera Kurdî heger ji wan re ne muhim û ne stratejîk ba û ne ciyosiyasî jî şixulê wan lê hebaya Emerîkana firingekî xwe jî lê xerj nedkirin yanî برا يعني ما رجلك يقولوا نا الرش لينا نار كاك حسين آلدار يعني خليجي آلدار خليل برسفا فوردا آلدار خليل برسفا فوردا وجودجو أو كسكي نزانة وكسكي شاشة وجودجو أمريكا تانها تشتكجبو بشروجا سوريا ديار نكريا أف برسفا آلدار خليل ناي واتيا جوتنين فورد ام بيجن دجيه خدبون حياغو آلدار ولو بفي جوتني برسفدا يعني امنا يعني سياسات افي هاني وينارينا خو بيجي يدي ترجي برافانيا خو ما بيجي امشاش بون مثلا نا بيجي لد اورد د فان جوت ناد وقتا جوت بيجي فورد نلبر تشكي وفورد تشكي فيهم ناكف جوتنك معقول يعني ناكف سراده افي هاني سفير سوري بو سفير امريكا بو لسوري افي هاني تيرا خو يعني كار سياسي بوليتيك كريه او جي يعني بيشبيني خود بيني ودبيجي وقرك فيها مرة جيبترس حسابها جيبك براستي يعني أزبا ما من باش لسر في قوتارا في إسلامي بسكن ياما وزي باش جيبترس ياما براستي يعني هقر تشتكي واهب كارثة ده حقي كردادي يعني قوتنا روبرت فورد بجيه واره مشكلة ما قلت تشتكي الجمع چه سياسة مدارك هبه و ده پوليتيك دواي چه سياسة مدارك وقتی گوش جهه ده سالاداريا خو درکت و بو یکی آزاد يعني كاري جيانا دنيا طبيعي كاري خود که اف شخصانا گلک جاری دگوتاری خود و د پیشبینی خود وکی بروانی ج سیاستا گوبر تبلیوی بون دکه يعني هگر ابوی اوایم لی بنر بجم بلکی دبج بنها بره سیاست اما بوی شکلی هانه نجاحت ان یانا ان یادی ترجی لجم امریکانا بخو سیاست مدار امریکانا اگو درد کفش ده سالاته او بخو گلک جاری پروپاگاندا دکن جبو تشتن دیتر يعني تشكي دبيجن جبو تشكي ديتر و يعني بريسك دفرد تشتكي بيجم يعني اغو تشيد بتشي دنارين عمده انا منافسه هي ماراثون دنافبرا توري اي امريكانا دو امريكا دخوازه اري دورا كردي بريا ام بيجن هفال بنديا خو ببيادر وبكردار بجه آنی دخوازه دورا رقا و دیرا زوریجی بجه بینه اف دورانا پترول لینه گلک جار و بجم او ما چه حاجت آنش پترولیر هی ما چه پترولاوی هی نا هینا امریکا بری هینا امریکا رحیوی پترول و جه گو پترول ها بله کاک حسین جبر کردبونا دمیز خوازم پرسا داویش تبکم کاک حسین ده هیاما وان گوتنین روبرت فورد ده گو امریکا براوانی ناکد بر کردان ده ایرو اریکرینه ده هزین دموکراتیک و پشتگیری آوانجی دکه گو برسوا رژیمی بدن اگر نزیکی رقای ببه یعنی افنای واتیا گو و براوانی ده بر کردان ده بکه و درو کرنه ج گوتنین فورد را بو کورتیش کراماتره يعني وقتی گو بنا بچه بو مدیگو بلافرق رژیم هات خستن جالی هف پیمانیان اف دولتی دروجا بری دروجا دوی دبون زاد نفس روجه د مدید ایران موشکک جی آوید شخو از وید بیجم بله يعني منافسه هي نافرا فان هردو تورادو اف گوتنا روبرت فورد براستی از باور ناکم يعني گو جهه خدا بالگور و خوندنا خو يعني بله بلکه از شاش بم لی از دبینم گوتنا روبرت فورد نگلکی جهه خدایی وبركي بخواندناوي ندرس ببروجي امريكا ممكن هنه جبرجو اف دفرا هنه دفرك جيوسياسي يجبو امريكا واز باور ناكم قولوا براحتي يعني دفجي برده نجبو كردا كاك حسين جبو برجوانيه قالك سباس بودمو بجدارياتا حسين شاكر روجنامه فان قوت جنفيزغا همج غازي عن تاب مربو
برین لشگری ینگو پشتگیری آخوا جه ترکیه وردگرن و لجرابلوسی بجه دبن نافچه شیوخ لروجاوای کوبانه تو باران کرن. جدرین خوجهی جهرم دیار کرن گو ده دانه شوه گروپین لشگری ین گریدای ترکیه جخالین خوین باجار جرابلوسی نافچه شیوخ گو دکوه روجاوای باجار کوبانه ده دانه بر توپین هاونه و چکین گران و لگوری وان جدران تانها سه توپین هاونه بسر مالین سویلان دکتنه بگو تو آگاهی درباره زیان جانی و مادی ورن دیار کرن هروها تانها جی اوتوباران بردوام دکه. لباکوری گندوار حلب هاتزانین گل هر دو باجار نوبل و الزهراء هزین رژیم اسد هجمارک جترمبلین گو خودی وان کسین تیدا کردن دست سر کرن. هنجه درین دیار کرن گو رژیم و میلیشین وی هجمارک جترمبلین کردان و کسین تیدا گو ولاتین کردن لسر ریا حلب و عفرین دست سر کرن. او یک به بهانه گو 5 میلیون لیره سوری ین رژیم لبا پیده هنه و اوجی تمنه گو رژیم اسد بترول فروتیه پیده. لهرما عفرینه هاتا رگهاندن گو برین لشگری دست به توباران و ارمانج کرنا خالی نو لهرمه کرنه. چافکانی یکی جهرما عفرینه ج اورینت نیوز را رگهاند گو د بردوامی توبارانا بسر هرمه ده برین لشگری ین گو لمارع و عزازی بجهد بن درگه قطمه یگو پنابرت ده درباسی عفرینه دبن دانه بر توپان ده همان دمه ده و توبارانا بسر نافچه عنب تنب قستلجندو ده بردوام دکه و تانها گلک زیانین مادی گیهاندنه جهین ارمانج کری. جهلا خوفا يبقى عفريني وجيش السوال جت الرفعة جدرا وتوباراني أرمانج دكن. نافرك بچوك وأمنو ودقن.